Okurugera Abatuura butugambireho nabo baguma shangira omurumuna hita kera arimu nahinga nuko kumutematema kwiko bwamwisire. Nule yange ningamba nkakuba family zijwa mu butakengangana nkabebembeze bayimukiremu n'abarkwatwa family bayimukiremu n'abantu basokwatwa haliyeke bayimukiremu nuko tusobole kumaraho bino ebinyakoro kitali kiti obulemezi n'obucyaija buwingi muno mu families agatalgamunagamo. Abantu bano bali mu kyaro kyange ekindi kwebembera batahana gurajo zitaka ensaro nitekereza n'obusoko babirigiri okusekera mbere omuyoroka amahanda bamwitire akantu ako ne bataha ne bakakomplainingira ondi atakorosinga kugenda mu mugenzi we. Ekikorwa ekihira Abatuura mu mbeera nabo bakwata kita bamwita ubwo barukoresa amatafari. Omuhalibo yabanza ole wabeinalimira abeinalimira kikaroche oli yamutere mfuke giye abeinalimisa yimutera mutwe mirundi nyingi yamwiteraho kandi nabataka nabo bayikora mu mulimo mube baitukandubwe kincho bakozere mu magezi gabo no mukorora kwabo yamazere kwitonde nabo bamukwata bamwita mbere turukubariza hano ari mitumbiye biri abagenzi babiri kandi cyo busasi ngo abantu kasumukana batwarebera giro mu ngaro oli nkisana mugenzi wamanye byo kusanda we gumuzamune emirimo ye nakwesengaro ngo nahuliriro namutera emfuka nafu hati ondi yo gutimanya abana be bikaranka ayo abuti nkubamanya cyonka nimanya abana bo munyura bale cyonka bo bana bato muno hati nakyo kituletiye ko yalikira muno abo abana abo. Vincent Westje uri umugambirizo wa polisi abo cyange cya Rwenzori West yahamye makuraga kandi yagira ngo kucyondoza kwatandikire. Preliminary show that these people are fighting for land. They had a land conflicts between these two brothers and one got a hoe and hit him dead. So when the community came in to arrest him, he was so violent and he ended up being out of self-defense. The community mobilized and hit also this man and died. Agacencwire.